wala jana tusa kipi itidoi dodo ajalakini iduloko kwape akulumana korotalo enyewni o tawno tuboy o districta Kalaki Alebtong district apolone chelon elosi 1 lo chala lo akum etem ogolo nesa balebe abuike rotolo aronon angoro aidorot esisiaka igira shoman kosodi ationora gwelanari ikorion Erotolo ayatio kisone punoi anyono lapalo udie ton kapane ilinki nga rotolo anyonu olango lelo alostono tuboy do egolo koje do walelo erationis idwele somero lelo sete ogolo primary school abalang city school soda abalang ss eraichan emame ponele crossing atarkesi idaraja narai kwane iporoto erasi kan kere le ada alele na amodia so erotolo e polo no era highway lingara kiti so ane kede transport ibor ko kosi ari koru soda yangara balang so idokuno ke kalaje ilango le poto leja Alebtong lo se pako sokon lo tubo la polo so danen emunar se rota depar noi mameto ne sawara kone la nyung ne petai duela ne somete so mero la ka golo primary school nena kere mamenyo erote ponela tubo to ridwe aina kapari kosi biche goete do re akurieu no eponelo adokara bunero somero abokana umiso Lawrence Omino Nesi akudia ni kobala esubita pugani bala ijwala uniti kesi ajala kite ko kawu erotolo daunte oja unoi ejaine konyedo kwana na buo munaro ra kere ne dada jelo wala sula shoman ejesemero ne enyata golo primary school ejesemero ke kalailo enyata ngoldo primary school lo lailo da asalakilelo lo lailo asalakilaije wala ngale akuru alimonje be ka ukole ngina idol kitabero sama ilo abuno yaona beru na jairo no noi do de bora do kuna laije ai kokore alo mi kokani olo chokinga akirero talo do si polo ko da buna itururu ikoku elemno da ne pa daraja ai longo di koke tete di polo ko kange polo eruma do ngile yonge sese posikede esama ilo chute jokerotolo yonge sina soditi yalom no rotolo apakina mona rakede do esa obuogaro adoketa ne polo no buogaro akonye sina apu akanyikere eyanga to ni cheda mame partner kapane pone la lucid kapani kosidwera lipwe wa industry ne pone la lucid mame patana etiono noi deko tapuga no kwe papa ororo kusoye ngara kasorota kaiso keda langine polo ne pona la business da etiono mame patana kore si boroko de pola ingari boroko e mame pone salakina rasa kosi erotolo apono ponai etemokini e kare do pekau de pone temokini erotolo abunere keda bunere aina kini tungal wo chara ne aboko e daraja aina kina lemi sapalo chara ne abok ogeta bunere kedi kesi chuba eni didi babunera sama kalbasi idama kanine akalbas na nono kono mami sama abuatio ni sinairo kalo ijek MP na angor ko Kalaki district Jennifer Nalukwago ayo imorki kinos kede MP lo ebuku Kalaki kora minister lo chichi lo teso Dr. Kenneth Kelemet ongalo obote akeru na ruk ejautene ayaun akito airini kini odaracha ni kan tungalu ipulu Alebtong amina se crossing sokoni lo tuboy kede sokoni la bala so now anu erotolo ajaute opona le jari kwana it ejaute na agwelana o district ke tamiti se pushing anu to adumunu maybe emergency fund anu angara initie etemo ine rotolo epon la beitor konyetiono so abudonga lim yongo kedapa perikale rai area MP member ongalo Clement Kenneth ongalo posa tamate pikaini kapun nepepe nesite yako na jiboro lu kere lebete to asameja si sete moin mamerai permanent erai just anuacha maini gali ni pikipiki nkedi tungalo akeje Itoro konye mamemo to kalebeta pedore Itoro rotolo na rai it is meant for temporal use. Kanwa TV East Tolbert Edait Otem Ogwolo Kalaki district